Musaisi akalibu dhini wakunikiliwa madhangu dhini wakilungu cha amukane kwa tedhangu the standard ile kwa se murder mystery na wae ule kwa se forget the rumors I'm sending Ruto home Kalonzo nuwane netuwa kasi ya kwithugisi anzeke kana nasio ngeno cha Ruto 2027 na indi wae thiyo ngewelane nene ngeto wito ni ya mundu mukomo kuta Dr. Victoria Mutiso ka research ya mundu ma kiliko kana mental health research. Aya na indi no uyo muthenyani wa iyo wa kuathwa musini wa Ilobi ningu thangi kuelesia na indi thangu ya The Daily Nation ya Ruto's roadmap. Aya tulike thangu ni the standard tuambi quality of power supply queried as Kenya suffers major blackout na indi elete yuluwa wakaratu ila Kenya mana kililimeka lete maona blackout stima wathi na indi enende ingi mewetekana kana yu ni mekwithwa mate kuikia kambuni wako na cha mwaki wa stima pa Kenya wa Kenya Power bala makambuni maingi ando ingi maende na kuma ndeni wa mwaki wa stima malikite ndeni wa mwaki wa solar na kutumia generator nikuwa mewetekana kana maikuikia kambuni wa Kenya Power ando ingi mesene mana kwatia wasi kumana na blackout isu kana kwethwa kutestima ni kwethwa siendo ila matumea ila ito no thoka ila mathoasia ni nanangikia ngemavinga mawiyamo ni kwethwa mawiyamo maito na kuendea kutestima twithie thangu ni tusonge nambe thangu ni ya kana ngewele nenge tuwito ndini wa thangu no ya the standard murder mystery of bitter divorce property dispute a woman and two murders muthenyani wa iyo be mundu mukomwe kwitwa Dr. Victoria Mutiso indi wetekana kanano nathiwe ni andu muthenyani wa iyo musini wa Ilobi na indi vengwa yelete yulua mondo meke vathukanio thayuni wake na indi ewetekana kana anathiwe pakuvi na Kenyatta National Hospital wagatatu muthenyani wa iyo Dr. Victoria Mutiso na kwe eka ukunikiliwa mondo ma uima wa kiliko kana mental health research na indi ewetekana kana aina mume wake na mume wake ono ni matianie na matiana mathi kotini matwaisie kwani ya divorce kana ya kutiana na mamina kutiana ni lawyer ula wongamiye kana wakili ula wongamiye mume wake mundu mukono kuta Dr. Victoria Mutiso ni waandikiye Law Society of Kenya kana nzama ya meya wa Kenya na ende asia lawyer aende na kukusithia kwani no ya divorce kana ya gutiana na ende kusithia kwani su kwa kwenda nikenda wesethia kwani su na thela kwa evindela elite na ende wakili uno ni wa mutoye kotini na mutwa kotini yulwa kwani ya defamation kana kumwanangia esietwa ko ikwani ambe ya divorce kana ya gutiana na ende wakili ula wongamiye mume wake mundu mukono asia kana amunene asendusike bathukanio na indi wakili amutwa kotini asitie kana no mwanangite sietwa na indi wakili asinde kwani na indi ndini wa divorce mundu mukono kutwa Dr. Victoria Mutiso yawetekana kana ni wasindie numba ila metha mena yo ena mume wake wesethia yu etina mamino tiana wene watiwa na enomba na indi mundu mukono ni kwetha ni watiwa ni watu wa kotini ni wakili wa mume wake na ikwani ya kumwanangia esietwa wakili uno ni wasindia kwani kumanisha mundu mukono Dr. Victoria uno wathiwa muthenyani wa iyo ni wasindiwe kwani ni yu na ailete kumwiva silingi milioni umwe katono itano na ende sethi andato na kumwivicha na kwa ila nomba wasindie nthini wa kesi ya divorce ya lazimika anenge wakili wa mume wake wakili wa mume wake ni ula wita wa Mbobu Chalo ula wathiwe na kuwa ula kuotekana kana athiwe isasi na musini wa Ilobi mwakani muvitu na indi maobisa ma polisi ni na ma ukunikili ma isalo detectives ma DCI nimende na kusisia kana mauani ahele ni makwate ne kana mena relationship ni kwethwa wakili ula woiwe mwakani muvitu ai wakili wa mume wa kibeti kichu wa iwe muthenyani wa iyo
na ethitwe kana ni wasindite akanewa nyumba ya kibetiki ni kwithwa no atuye kibetiki kotini na ikwania defamation kana kumwana ngia isietwa na niwe withitwe ena nombesu kwou mawakili mendozi ya kana ya kwani Yesu kana mauani Yesu ni malikanite Parliament Kindiki battle Gachagua over Mwilu powers na ndi Chief Justice Deputy Chief Justice kana munini wa muslimu na makwani Philomena Mwilu wetu kana kanene wa sobisie nzama kanene wa sobisie bench ya asilima makwani ala methukisi ya kesi ya Gachagua na ndi wetekana asilima kwani Gachagua mawakili measia kana Philomena Mwilu Deputy Chief Justice ndale tokwetha asobisie bench Yesu ne kwethwa yale tosogwe ni Chief Justice ulane Martha Koome na Martha Koome ndai muwau ayo bisine na kwou Philomena Mwilu ndale tokwetha asobisie bench Yesu na ende mawakili alama mbunge na Kindiki measia kana Philomena Mwilu aina utoni wa kusobia bench Yesu ne kwethwa usune we administrative kana ne we office na atona kunewa mwana wa kusobia Yesu ni Chief Justice. Toza irangu nesu ya katano ex-treasury CS accuses Ruto of overrunning state institutions. Ula wa minister wa mbe wa Kinandu Njuguna Ndung'u wa ula wa minister wa mbe wa Kinandu Njuguna Ndung'u ndeni wa serikali ya Kenya kwanza ya Musumbi Dr. William Ruto ainene ya Sweden muthenyane wa iyo newesekana Musumbi Dr. William Ruto ni wende na kulikilela mivyaje kiwathukanio ya serikali ukethia ndio yalete kuthukuma ye independent kana yongamie lakini wano likilelete bala wasia we ni walile kuthukuma kukuna deal then wa muvya wa finance ni kwethwa deal isumondo akona ni mwate ya mbakona ula atuma akona deal isu umakivilani kana utongo ula webo umakivilani asia na make wese makunia deal na mai piki yako tiwa ne thayo deal sino sia mate ye kwa huwa asiwene walile kukuna deal na muvya wake wa Kinandu ola wa hivyo ende ase Musumbi Dr. William Ruto ni wende na ulikilela mivya ye kipathukani oila ya lite kwitha idho kuma iungame Ruto's vision out with bottom up in with the development chart and thangwena ikuleti neke Musumbi Dr. William Ruto betangite bottom yani waambie kuangamia bottom up economic agenda ilai umeta bottom up na you oneka iweta kendo kingi kikoto development chart muthanyane wa iyo Musumbi Dr. William Ruto and then one the state of the national address kana ilo kunena na NND ne waisia kana Kenya ni alete kumba na kunena niana kwasia kumana yenda Kenya yili hata ibindane yokite na Asia Vision 2030 ne ugetodela na kwa ne be kwendeka na development chart kiloko kito kana unena nia wa kumana Kenya ile tothi hata ne kana wende beke mibango ya kumana kana ndene na kwaila na niyethe wa industrialize kana ina makambuni na iwanda nene na Kenya itona kusonga na mbe ona 2030 ya thela Barasa accuses Oparanya of dividing ODM. Fernandes Barasa ne governor wa Kakamega asia kana ndo ingi memwea ome ODM hathilinda mwananchi ile tongo ne Edwin Sifuna Orengo Babu Owino na ndwangi ende asia wende saa kumusaliti Raila Odinga ne kwethe Raila Odinga machi ndene wa broad based government ya Musumbi Dr. William Ruto asia wende uma ODM lakini asia ula wa governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya ula yuni minister wa makundi no wende kwa ni chama cha ODM na ende beotekana kana Oparanya no tona kwethwa no mweka to alama tona kwethwa mayendekethwa atuike munini wa Musumbi wa President William Ruto 2027. Aisha Jumwa ditches UDA alleges frustration in Kilifi governor race. Aisha Jumwa ni wa kuya Kilifi na no betangi chamani cha ODM di chamani cha DCP na ende asia kana pe frustration kana maundo maende ne sandini wa
chama kiu cha UDA na muno nthini wa kwite kibila cha ungavana cha Kilifi lo kwenda kila wiki na Gideon Mung'aro balo kwasia kana pegendo kita wa zoning kana ende ODM ni tekelanete na UDA kana kondokola kwa ODM kola kwe ngome ya ODM makongamia anuma ODM pando ba UDA na ODM bala uko na weyu de kwa tamwana kuche kibila kiu na chama cha UDA na indi kila kiwa kana kati wa ODM umie DCP na ke wa Nyali muyumbe wa Nyali Mohamed Ali Jichopevu au UDA alika Wiper aya dhangoni ya kenda Kalonzo to Ruto, I won't join you, stop the overshoes ahead of 2027. Aya Kalonzo Dr. Stephen enenia SKM Command Center musini wa ilobia komani na linda mwananchi pe Edwin Sifuna pe Babu Wino na ndwangi anyway asia ndetho komana musumbe Dr. William Ruto emwe ko mutume ando mamu convince kana mamukoli alikane na kambia ke balo kwasia we akakomana na Dr. William Ruto 11 usakwanini munene wa mwaka ni wankilile miongwele na muonza asia ba ebinda yingi akwemba ni usakwanini nacho tumi musumbe Dr. William Ruto telemete na ende asia kana musumbe Dr. William kana musumbe wa witi na Uhuru Kenyatta ni wetete omba no Azimio nikenda we muthanyane wao kwambilile nikenda meyomba ni manene ondo mekwemba ndizo za kwa nini wa mwaka ni wangilile mengole na Monza Kalonzo Musyoka ni wa mutongoi wa Azimio la umoja na indi nimekomanete na linda mwananchi nikenda manondo matona kweyomba ni ya opposition yonde kana oleye kwatane yonde wesethia ni yenu cha musumbe Dr. William Ruto sa kwa nini wa mwakani wangilile miongweli na muonza na indi dhangoni ya kumi IBC proposes law to recall MP seeks to end live election results. IBC di wetekana kana ni yete cha mutala we mwanya ola onena ne wana wapi tukizwa mbungeni na wapi tukizwa wethwa ya asia ati ajumbe ni matona ku recall wa kana ko betangwa kana kubetangwa ne alama mako ne yekula itina wa mami no masa kwana medhia mayodho kwa maondo bailete na indi kana mailete ku recall wa ndini wa mimi ongwele na ina isuni miakele kuma mami no sakuwa na indi maiso recall wa batialeta mi 10 usakwani ulonge utayokana tamu wao thele na indi muyumbe ndatono recall wake ndatono kwambiwa iseso ya ku recall wake lindino wa tamu usu wake aileto kwaleto kwambiwa iseso yu o ila yimwe na indi ala list ya ala mekwenda ku recall kana kumubetanga yalete kwa ina masito mo address yo national identity kana kibande cho namba ya kibande cho na sahi wo alani yako ni makula na endeka ku recall ma ayumbe watakana kana pia motala talo suwe na wendekethi wako betanga kendo kila kita live streaming of election results kuma polling stations na ende niwona ndene wa usakwani mebwiti na niwona kuma result ile sende na kunenga no motala makula kuma kwa izene sio kunia kula kana polling stations ndene wa National Tallying Center kana ende balasi umbani ya wasio nde ukele anokuona ndusiende na kuita la ndusiende na kuongeleka ondo kona kula sio sumbi watongo chena kio watongo chekio ni wambata ni wathe ya sindusia mulembozu na ende bewatakana kana mutala wa IBC wanda kubetanga kiu kila kiu watakana kana ni kiendo kila nikendo kimogela getona kubetanga confidence ya mwene nthi kana wekiku wa process isu ya kutala kula aya isu ni mwisho dhangu isu ya The Standard no like dhangu ni yu ya The Daily Nation tulike ndini apambe ya dhangu ni ya kele chingawa ya business count costs of lost cash in power outage the late undu mwaki wa Kenya Power
unapoteiye na indi ni muthenyani wa wakatatu masi andu ingine mana kwatia wasio itina wa kwethe wa mwakisu wa thi kwa mavinga mabiasala mote ne angisindu ila mana kwatia ta mundu mo kwasia na kwata makoyo fresh kuma Kisumu ekala ilobi no ne motho wasia na indi asia yu maito no likafriji ne ko ni mekwana angika. Doctor feared for her life before death. Ningewela na kuelezea Dr. Victoria Mutiso loko wetekana kanani wachia niye na mume wake na lawyer ulowangamiye kwa Yesu madamuno amutwa kana asia anena siendo yolwake asia no kudile kwa ni siendo sike bathokani lawyer uswa amutwa kotini asinde kwa ni defamation kana kibetikicha tuika mundu mukono au atuika kana no mwanangie sitwa the watono atatono mweba abidia monenge nombela wa kwatie la matia ni na mume nthini wa divorce na inde mundu mukono ni wathiwe muthenyani wa iyo abakubi na sivitali wa Kenyatta Hospital wala uthukuma Kenyatta Hospital na inde asembwa ba hospitali ndi na asembwa hospitali athwani watiwa ni thayo anduma DCI menda kuisia kana kiku na wakili usu watu yo kotini kana wakili usu watu yo kotini mundu mukono ni waiwe kwa u na ende beweta kana mina kuwa wo mundu mukono ni wandie kosa mwamulo wa koti kana court order nikenda wisethia ni wabetanga ala kometa masquatter ndeni wa nomba yake nomba su ya na wakili usu na ende mendozi sia kana mawani asu ni makwatia nite aya tuisonga nambe Ruto's roadmap new economic blueprint to succeed vision 2030 musumbe Dr. William Ruto asia kanane balete kwethwa bena unena nia wa after vision 2030 yathala ni chao Kenya kwetha itomea kutwaisa maendeleo nikenda wisethia ona serikali mmoja ya umma maendeleo maikongama ni mekwende ya balapo twikikana kana matuku 12 mwezi wa na nimekwenda maivingwa kendo kekutwa National Conversation on Kenya's Future Beyond Vision 2030 kana unena nia wa ya Kenya maendeleo mbewa 2030 opposition crafting NAC like coalition na ende bewetekana kana opposition nende na kwa sababu ya ngwata niyo ta ya NAC ile amulikile musumbi wa Ruto na murutia Moi Kibaki kibelani nikenda masisi kana ne matona ko betanga musumbi Dr. William Ruto na ende ni itina kalonzo ukomana na Linda Mwananchi manena nya ondo matona ko kwatia na ende Monday Uhuru Kenyatta former president kana musumbi wa Bwitina ni umbanetie kana anduma azimio nikanda wese ne manena ilo akuyombanisi osakwani live streaming of IBC of polls IBC moves to calm fears IBC ni ile na uneni wa kana mutalatala ula ma propose kana mandekethetie no betanga ko live stream results sia usakwani na indi bewete kana keutiwo na indi bewete kana the mutalatala su unengani 20 IBC ulo utomethia enenthi kana ko ni makula ku recall kana ko betanga yumbe moish na usakwani no uwo wina wende kana no betangite muyao kana mutalatala wa ku live stream kana kuona nya ondo result siende na kuka kuma iseseni sia ukoni wa kula balana ke Justin Muturi ulawa speaker wa Bwitina na Attorney General asia kana keu ni kikwethia kekia makana ndini weseso ya kotala kula na indi pau ni votu kubika muthia lakini panini tutambeto kubika muthia treasury ilani nami na kukwelesia njuguna ndungu sia kana musumbi Dr. William Ruto no likilele tamevyake bathokani ya serikali na indi sia keuni kethoku bembe kwenda thukuma iyo ngamia lakini ndito nani kwithwa ni kutelemwana ni likililetwe indi baone puto abika muthia okunekeliwa mathango kiokoni cha umunthi ni tawa Steven Mwema tine bideta yasa kana sia abika saa ile netokoma na twaisiona ni utumuthenyani wa umunthi twina deputy kana munini wa mutongo wala nene kana ala ingi mbungeni ya Makueni eta Bishop Jonathan Muthoka na indi ni MCA wa Kuoya Elema
to atinyana nese hilo state of the nation kana mondwala maende ba Kenya. In the meantime to radio ne Mutongo FM ngwatane ya mukamba kwa maana na umeazu inu ni Mutongo TV.